يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو دو توب دو سيني دو حمد دو يتede ينتوري يجول ان لا من محمد صلى الله عليه وسلم او مونولي ميدن سبو يرمende يجول صحابه بن فو وجول eden nangal jokko be dina ka be jokkuno kam yo Allah jokki en kan dina o tabintina en hore makka o jetta en kan e der makka allahumma amin. walli fi dum do yo Allah yurmige yurminamo kanko waddo matno on dum ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi o wi dhikru jantagol sam'illahi nande Allah den wa basarihi e giide makko den jantagol wonde Allah no nana himo yi akadi jantagol din sifaji don di sifa nande e sifa giide wa qawluhu e kongol makko kanko Allah ko tindinta don kon ka wi laysa kamithlihi ala ko wa'i wa makko shay'un hay hunde wa huwa as-sami'u ko kanko woni nanowo on al-basiru yi'owo on. donc e shura woni aya 10 wa qawlu e kongol makko ka wi inna allaha tabiti wonde Allah ni'ma ya'idhukum bih moƴƴi ko o waajori on kon aslan ko ni'ma ma ya'idhukum bihi ni'ma moƴƴi ma ya'idhukum bihi ko onen waajorde kon mim on watta e oya mimu ni'ma ya'idhukum bihi inna allaha tabiti wonde Allah kana o woni o serali kadi sami'an ko onano basiran ko yi'owo onno ko suratul nisa'i woni aya 58 الشرح ينيدو فنس ني موجي دونك شيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله او مو ينيندن كا حالا شيخ سامي ابن تيميه دو وي قوله تعالى كون تو دونك وي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كالله وي دون الله كو واي ومكو هاي هونده وكانكو وننانو وكانكو ونيوم وبهذه الآية أودو آية ساقها سقيم المؤلف واللفيدون لإثبات اسمين في تبنتين قل إن دي من أسماء الله مردئين دي الله وما تضمناه إكودين إن دي مفتي مو بندير من صفة إن مردئ صفة وهما دين دون دي وني السميع نانو والبصير ايو ففيها نيو آية دو رد رتغول على المعطلة بول ديم ببن بول دينو ببن دونك ويو بي الله سفرتاك هونده الله مرا سفاجي ويو بي يتاك الله كنانو ما الله كويو ayon rutibe fennibe o yo kanko nano on kanko ni o en andi dum do ko sifa qawluhu kongol makko ka wi laysa kamithlihi shay'un ala ko wa makko hay hunde hadha nafyun dum do ko riwugol fa huwa riwugol min as-sifati as-salbiyati ko e sifaji borugol din ɗum jeya sifa ɓorugol sifa négatif wal maqsudu bihi ko fanda non e gol ɓorugol ɗon ithbatu kamalihi ko tabintinnugol timmal makko kanko Allah yani ko fanda ɗo ko li kamalihi sabu timmugol makko kanko Allah la yumathiluhu fodata e makko yelbondirta e makko eɓɓidirtake e makko shay'un hay hunde min makhlugati e tagoreji makko ɗi wa fi hadhihi aljumla no yoɗo jumla kadi nde mawre ɗo raddu ruttugol ala ahli tamthili e yimɓe e yelɓidiroɓe ɓen yimɓe yelɓidirgol innoɓe Allah e ɗum ɗo no fota
ngandi o groupe go inni Allah nawi sifore ay hunde ko yawi tun Allah fanka tawi himo nana tawi himo ya tawi himo wuri tawi ay fus ben no inna al mu'attila wobbe go be tabintinni kadi ha be inni no fota be na jungo Allah gonno ngo jungo an do don do fennibe bay Allah wi hay hundala ko wa mum jaka kala ka wiida Allah no wa'i wa dun do ma Allah no fota e dun do haray o aya do wi na gonga ma ka idan aya ona o sengogo e aya on kalanno de aya wa huwa samiul basir dun do rutti boldimbe wiibe Allah sifortaake hay hunde be fuddode aya on gawi laysa kamithlihi shay'un don rutti waduɓe Allah yeru wi Allah no wayi waɗum ɗo ma no fota e ɗum ɗo sa innama asifa salbiya yata sawi joni kaari na fowɗo sifa salbiya ariwi fowre nden e makko holli tabintinni tiiɗugol ngol kelɗugol ngol e makko kaarina lowɗo ariwi loore nden kono ɗum no holli ya tabintinni kelɗugol ngol ka kaarina taafu ɗum no fof ɗin sifaji salbiya ɗi fof contraire majji on woni hollugol non on tigi no timmi kaari mala ayibe ko sifa salbiya kono ko tabintinnugol timmugol mogol o wi gawluhu ka konngol makko wa huwa samiul basir kanko woni nanowo on kanko woni yi'owo on o wi assamiu nanowo on lahu ma'anayani ɗum no mari firoji ɗiɗi ahaduhuma gooto e ɗin firoji ɗon ɗiɗi bi ma'ana al mujib ko ma'ana ko jaabotoɗo ko o nototoɗo wathani mana ɗin mo bi ma'ana sami ili sawti ko ma'ana ko nanowo hitoji ɗin fa amma samiu bi ma'ana al mujib amma ka wiya assamiu nanowo tawa ko fanda ɗon ko nototoɗo fa mathalu lahu ɓe addir waran ɗum misal bi gawlihi ta'ala konngol Allah to ɗon ka o wi an ibrahima emo fillo ko annabi ibrahima wowli o wi annabi ibrahima inni inna rabbi la samiu du'a inna rabbi tabiti wonde jeyɗo lan on la samiu du'a ko jaabotoɗo du'a oɗo sami ko nanowo nanɗe jaabagol ay almujibu addu'a wa amma samiu bima'ana idraku as-sawti amma sami nanowo hara ko fanda ko andugol hitoji ɗin fa innahum no kamɓe karama ko ɓen qassamuhu ila iddati agsamin ɓe waɗi ɗum pecce pecce al awwal ara non ɗum sam'un ko nanɗe yuradu bihi ko fanda e ɗen nanɗe ɗon bayanu umumi idraki sam'i llahi azza wa jal ko fanda ɗon ko ɓangingol huɓutugol e heftugol nanɗe Allah ɗen wode nanɗe Allah ɗen no hewti piiji ɗin fof kala ko nanete nanɗe Allah ɗen no hewti wa annahu wonde ko hani andugol ko ma min sawtin alawo e hito illa wa yasma'uhu Allah sina Allah nanaygon hito ɗon ɗon ko manago thani mana ɗimmo sam'un yuradu bihi annasru watta'yidu ko nanɗe nanugol kono ko fandagol nanugol ɗon ko jingalngol e sembingol wa thalithu mana tammo sam'un yuradu bihi alwa'idu wattahdid ko nanɗe kono ko fanda e majje ko kamba
hulɓingol. Misalul awwal, misal arno on nanɗe kono ko faanda e majje ko huuɓintingol nanɗe Allah ɗen wonde himo nana hitoji ɗin fuu. ɗum woni misal mum qawluhu ta'ala kongol to ɗum ka o wi qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Al-Mujadila qad sami'a Allahu gondi Allahu nani qawla allati kongol on sonnajo on tujadiluka wonɗo e yewtude e maɗa addana ruttinno an e ma jaabodira e ma konguɗi fi zawjiha fi modi makko wa tashtaki ila Allahi mo wullito ka Allah. Allah nani kongol o ɗo ɗum ɗo holli wonde Allah no nana konguɗi kala hito ko waɗi. Fa hada ɗon ɗo fihi no ɗon bayanum ɓangingol e ihatati huɓidagol sam'illahi nande Allah ta'ala o towi bi kulli masmu'in kala ko nanete. Nande Allah ɗen no huɓidi kala ko nanete kala ko watta hito. ولهذا كسبنون دو قالت عائشة نير من عائشة وماكي رضي الله عنها وماكي الحمد لله يترودني الله الذي وسع ياجد سمعه نند مندن الأصوات صوتو جدين فو نند مكو نو ياجي نو هيوتي صوتو هيتو جدين فو ومي والله مي وندري الله inni no min la fil hujurati miɗo ka nder konko hun ɗon ka nder chambre hun ka nder cuhun wa inna hadithaha tabiti wonde yewtere o sonnajo ɗo ɗum ko Khawlatu bintu Sa'laba la yakhfa alayya ba'duhu no suuɗo e an yoga e yewtere makko nde mi nana goɗɗum mi ronka nande min no miɗo ka nder chambre ɗo min fof meɗen chambre goto. Allah noon kanko ka fawqa sab'i samawati himo jenti ko one wolde kon fuu. ɗum ɗo holli wonde nande Allah ɗen no huuɓiti kala ko watta hito. Wa mithalu thani misal ɗimmo on wonde haray ko nanɗe ɗen ko faanda ɗo ko wallitagol e sembingol kama fi qawlihi ta'ala li Musa wa Haruna wano Allah wirno noon o wi annabi Musa e annabi Haruna o wiɓe innani ma'akuma asma'u wa ara min miɗo wondi e moɗon miɗo nana nande sembinowo wallitotoɗo wa ara miɗo reeni kadi. Wa mithalu thalith misal tammo on ɗum ko kamba e hulɓingol hara nanɗe ɗen ko ɗum woni faanda alladhi yuradu bihi tahdid wal wa'id qawluhu ta'ala kongol Allah towɗo on ka o wiɓe am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Am yahsabuna kaɓe heferɓe no sikka anna no menen la nasma'u men nanata sirrahum gundoji maɓɓe ɗin wa najwahum e cowdi maɓɓe ɗin sikka ɓe nanata ɗum bala ko noon meɗen nana wa rusuluna nulaaɓe amen ɓe kalladay hinka maɓɓe no yaktubuna eɓe windude no wayne goɗɗo a sikka mi ala nande ko onɗa wiide ko a sikka mi ala nande ɗo ko hulɓingol ka ko noon idan ɗo no wona nanɗe ɗen hara ko faanda ko hulɓingol. Fa inna hadha tabiti wonde ɗum ɗo yuradu bihi ko faanda e muɗum tahdidum ko hulɓingol ɓe wa wa'idum e kambangol ɓe haythu kanu nokku ka ɓe laatino yusirruna hiɓe suuɗa ma la yarda ko Allah weltora minal gawli morde konguɗi ɓe suuɗa wowla konguɗi sownodira konguɗi ɗi welata Allah ɓe sikka Allah jentaki Allah kambani ɓe inni ɗum hiɓe sikka min ala nande ko ɓe woni wiide ko. Wasam'u bima'na idrakul masmu'i min as-sifati adh-dhatiyya nanɗe
tawa ko faanda e nanɗe ɗen ko andugol heftugol ko nanete kon nanugol andugol ko waɗi hito kon ɗum ɗon ko min sifati dhatiya ko sifaji jaati wa in kana almasmuu qad yakunu hadithan hay si tawi ko nana kon kañum no wawi wonde hara ko kesum koko heyɗi koko taga koko fuɗɗa hari alano allah nanugol makko ngol ɗum ala ka fuɗɗi kono piiji ko nanata kon no woodi piiji goo ko kesi ko fewndo ka ɗum waɗi hito o haray mo nande ngon hito ɗon ko ɗum woni ko o faandi ɗo ko wonde allah subhanahu wa taala nanɗe makko ɗen ko sifa dhatiya koko o wondi e muɗum ko azali abadi ala ka fuɗɗi ala ka hatti ko o nanowo ala ka fuɗɗi ala ka hatti kono ko nanete kon ko ahad mutajaddida fewno ko wonɗe nge wolde ɗo ko ni allah no nande ɗum ɗo hari hanki hari ɗum ala hanki ka haala men ka wonɗe nge wolde ɗo hande da noon ɗo ko mutajaddid o wi wassam'u bima'na an-nasr wat-ta'yid min as-sifat al-fi'liyah li'annahu magrunun bisababin amma nanɗe ɗe tawata ko faanda e muɗum ko ballal sembingol ɗum no ko sifaji golleyankoji sabuna ɗum ɗon no humodiri e sabu ko sabu ɗum ɗo waɗa o nana nanɗe wallitagol si jiyaɗo giɗo makko duyke allah faabo heɓi ande ma pare allah wallan allah faabulan allah faabulan oyna miɗo nanɗe miɗo jentima miɗo heeɗi mana mi wallete ɗum ɗon wallugol ngol ɗum ko sifa golleyanko sifa gollal wassamu bima'na al-ijaba min as-sifat al-fi'li aidan ko noon kadi nanɗe ɗen hara ko faanda ko jaabagol notagol nodduɗo on ɗum ɗon kadi koye sifaji golleyankoji ande sifat dhatiya sifa golleyankoji ɗum ɗon koko yantata wona fewndo o haray mo wadde ɗum fewndo mo wadde ɗum fewndo mo wadde ɗum o wallugol o sembina yiɓɓe makko ɓen ɗum koko arata ko waɗata wonde na sownowo no duumi ko tuma yanti o walla on tigi fewndo ɗon wa qawluhu albasiru yi o on yani ko faanda ɗon almudriku li jamii almubsarat woni ko o heftuɗo ko o anduɗo dendanangal yi'eteɗin kala ko yi'ete kanko haray mo reeni wa yutlaqu albasiru bima'na alalim wonde wigol yi'owo ko yi'owo ɗum no wi'e hara ko faanda ko imo andi gandal yi'ugol wonde no wi'e o yi'i hara mana ko o andi fallahu subhanahu wa ta'ala basirun allah sena e wodanimo towal wodanimo ko yi'owo yara kulla shay'in himo yi'a kala hunde wa in khafi haysi ɗum no suuɗi no lonjoyi no sokki wa huwa subhanahu kanko allah sena e wodanimo basirun ko yi'owo kadi bima'na e firogo alimu ko anduɗo bi af'ali ibadihi golle jiya e makko ɓen himo andi himo suti himo andi kadi qala ta'ala allah towɗon o wi wallahu basirun bima ta'malun allah ko o reenuɗo ko wonɗon e huwude kon walladina amalu ko wonnan e gollude kon enen jiyaɓe allah ɓen ba'duhu mar'iyun goɗɗum no yi'o wa ba'duhu ghayru mar'iyin goɗɗum ngo yi'atako fa basarullahi giide allah ɗen idan ɓay ko noon yanqasimu ila qismayni no waɗi pecce ɗiɗi o yi'a golle men yi'otoɗe ɗen
o yi'a kadi golle men ɗe yi'ata ko ɗen ɗe enen e yi'ata ɗen wa kulluhu dakhilun fi qawlihi albasir ɗum ɗinɗon ɗen pecce ɗiɗon no naati ka konngol makko o wi kanko ni o on في هذه الآية نوع آية دو إثبات اسمين تبنتينغول إن دي من أسماء الله إمر إن دي الله دين هما دين وني السميع نانو والبصير يو وثلاث صفات نوع آية دو كان ندير مكودون صفة جتات هي دين دون كمال صفاته كتمغول صفة مكودين من نفي المماثلة e riiwugol yerondirgol yelɓondirgol fotondirgol ɗum ko sifa goo wa sam'i e sifa nande ɗen wal basar e sifa giiɗe ɗen idan riiwugol yelɓondirgol wiigol allah ala yeru makko ɗum ko sifa non ɓay o riiwi wonde ala wano makko tabintinna wonde awa mo ɓuri fof kanko e mo timmi wattiɗon noon no tabintinni wonde ko o nanowo no tabintinni wonde ko yi'owo wa fiha no yo aya ɗo min alfawaidi almaslakiya naforeji e ko aya on soggana kon importance wonɗo e o aya ɗo mo hoolike gomɗini o aya ɗo nafore on ɗon o heɓata alkaffu an muhawalati tamthilillahi bi halqihi ko accugol suragol tertagol fi etagol nandingol Allah e tagore munde oɗo aya sa gomɗinimo a hoolikemo hande kadi ala etago wina tawsi ngo jungo an no wawi no jungo Allah ngo ma jungo Allah ngon no wawi wat juuɗe men ɗen est ce que yeeso Allah ngon no wawi yeeso men ngo est ce que haala Allah kan no wawi haala men kan no Allah naninta noon est ce que kono nanirten noon ɓawi wi ala wo hay hunde ko wayi wa makko andi ɗon hara e fowtiketelen noon ala etade hande kadi daarugo sa heɓay ko nandi Allah ɗum ko nafoore o aya wastishar azamatihi no e o aya ɗo kadi so'ugol mango Allah ngon wa kamalihi e timmugol Allah timmugol makko ngol wal hadar e renagol min an yaraka nde o yi'ete kanko Allah ala ma'asiyatihi e geddi makko yeddugol mo aw yasma'u minka ma o nana e ma la yardahu ko o weltora ɓay andi jaka Allah himo reeni si a hoolike ɗum a so'ay mango Allah ngo waɗay ha en he ɓay jaka Allah no reenimi kami woni o accumi rento nani si a hoolike a gomɗini wonde Allah no nana kala ko waɗi hito kala ko woni ko foppi mo nande ɗum waɗay ha reenoɗa hara a waɗa a wowlaali ko o nanata tawa na ko weltintamo ko ɗum ɗo woni nafoore janngugol ɗe aayeje sifaji Allah ma janngo fi sifaji Allah ɗin ko ma'ana o ma'ana no addiri anda he ene jaka Allah ko ni o sifori ha ayade watta hila nani de neɗɗo no trompe o fayde ara haqqille makko ɗe huccay wonde ene fewn ɗon Allah no sutimo ene Allah fewn ɗon nande ko woni e wowlude ko Allah no suti ko woni e gerde ko seytane huccine ɗum taw ɓernde on tigi nen noon so waɗa si seytane waɗa e wirdal o adda rido waɗa on tigi haqqille ora fes so gayni wadde bona o seytane itta noon rido on o miiji toon winna enede Allah no andi komi waɗi ɗo ko o fuɗɗo noon isude seytane jala enna wala ko haɗomi ɗowtunuma idan ɗum ɗo ko noni fawaidul maslakiya suluku on nafoore nan koye on tigi rento so jangguiɗe ayeje ɗo o rento hande kadi nandigol Allah e goɗɗum mbawi wi kanko o wi hay hunde nanda e makko fota e makko so aɗon wonde ɓay Allah hay hunde ala ko wayi wa makko ala ko fotta e makko ene o no mawni o wi walam andu annan nuhata wonde ɓe nahawiyankoɓe anduɓe gandal nahwu
ko ɓurata ɗaɓɓutude ko lannode konnguli ɗin harfere nde konngol ngol lanniri nden ko honno nde masirte naho ko ɗum ɗo ɓurata ɗaɓɓutude amma biniyatul kalima konngol ngol fuu no ngol muulira non ɗaɓɓutugol ɗum ɗon ko sarfu on ɗaɓɓitata ɗum sarfu ɗaɓɓitay ngol konngol ɗo lasili maggol on koye honɗum ngol iwi ina original maggol ko hunde kaari num ngol yiltoyi ngol wontiri ni hengol iwra kadi ngol wonira ni ngol no ɗum ɗo kadi no itte e maggol no seeke e maggol gollitire ɗum ɗo kadi no seeke ara ɗon ɗaɗi ɗin ceɓe ɗen haako kon binderu nden calɗi ɗin fof kumɓe ko ɗum woni mushtaqat inna joni masalan daraba pii hunto ɗum ɗo iwi daraba ɗeɗo karfeje tati da on e ra on e ba on inna ko addarbu ko ɗon woni daƴƴirde masdar on piggal seeka ɗon itta ɗon daraba pii non koko feƴƴi watta ɗon seeka ɗon kadi yadribu no piide seeka ɗon idrib piyu seeka ɗon itta ɗon addaribu piyuɗo on seeka ɗon almadrubu piyaɗo on seeka ɗon almidrabu piiru kunkum seeka ɗon almadrabu ka piyeteɗon ɗum ɗo wayde ko sarfu on ɓurata natde e muɗum nahawu an sa inni jaa zeydun nahawu ko ɗaɓɓi o dun honno o daali ko honno o masirte ceeɗ ɗon ko ɗon changement heewi zay za ya sukun ɗon fayde changement ala sa ayni jaa zaydun ɗon woni tuma ra'aytu zaydan andi zay on kañum sanzali kono ɗa haali ko dun wonti dan maratu bi zaydin a joni zay no woni ka wonno ɗon zay ko waɗi ko heewi kon ko konngol sakkitingol ngol e harfere sakkitingo nden e konngol ngol ko ɗum ɗon wayloto be embere ko ari kon ɓaawo ko golli kon yani no waawi ko waylata ɗum ɗon ko fonctionnaire jo on ɓaawo si fonctionnaire jo on ari tawi on fonctionnaire jo ko landi inna mi waɗete damma so ko a wonta fa'ilu an o wona zeydum jaa zeydum fonctionnaire go ari no min ko a wonta komi watte ko maf'ulum bihi wona ra'aytu zeydan wa hakada jonnon ɓeɗo no andano no jaa e nokkeli duɗe ɗiɗi mawɗe tataguije andiranoɗe tahassus e ngal gandal ɗo donc alkufa wal basra ca'i ɗiɗi mawɗe jaaɗe e iraq ɓuri ɗuɗude e lollirɓe gandal o fannuɗo nahaw ko e ɗi nokkeli ɗo ɓe wonno o wi ɓeɗo haadu ɓe jumpi ɓe ukkike hawdan ukkagol jumpugol kathiran heewugol fi gawlihi e konngol allah ka o wi ka mithlihi ɓe ɗaɓɓiti o ka mithlihi ɓe wowli toon ɓe cokendike toon ha haythu nokku qaalu ka ɓe wi'i alkaafu fi ka andi misluhu ɗum ɗon ko feere ka ko harfu tashbih ko nandingol muhammadu aw zeydun ka muhammadin omar ka aliyin ko comparation ma ko nandingol ɗum ɗo no wa'iwa ɗum ɗo no wa'iwa ɗum ɗo
ngol konngol ɗo o kaafu ɓe inni ko dakhilatun alal misli aslan ko misluhu kaafu on noon ari naati ɗon wi ka mislihi wa zahiruhu ko feeñi ɗon ko feeñi konngol ngol anna lillahi mathalan laysa lahu mislu ko feeñi kon ko wonde Allah no mari yeruujo on yeruujo Allah alaa ko wayi wa mum wallugo ka ndaara e moƴƴi maana on zahiru on ko noon laysa ka mislihi alaa ko wayi wa yeru makko maana mo mari yeru kono on yeru ɗon alaa ko wayi wa mum ko ɗum woni ko feeñi kon e konngol ngol ka haala arab tayib jooni noon kan haala ɗon sellata few mo tabintinɗi kan noon ara o yalti diina ko honno gueɗeten ha ara ka haani ɗon o wi li annahu lam yaqul laysa ka huwa o wi aali ala wa makko wiyali ala wa makko o wi ala ko fotata e ko wayi wa makko ya ko kani yeru makko no woodi ko on yeru ala ko fotta wa ɗum si kaafo ngari haray ko non famorta e soggande haala aram bal qala laysa kamislihi fa hadha zahiru al-aya min haythu al-lafdhu konngol ngol ka konngol ko ɗum ɗo woni ko feeñe maggo la min haythu al-ma'na wona ma'na on dey lianna law qulna sabna sen inni hadha zahiruha min haythu al-ma'na seni ko ɗum ɗo woni ko feeñi kon e konngol ngol telen ka ma'na la kana zahiru al-qur'ani kufran harane woni ko feeñi al-qur'ani kon ko keferagal wa hadha mustahil ɗum ɗo ko gasa few ولهذا كتب رندو اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال ودون ستاوي كونغودي عبارات نحويان كو بن لوتو ديري في يالتينغول او آية دو هونتو او نبيرتي هرا ونا كو فينيكو سابين عندي كو فينيكو دو معنا كو فيني دون كون on ɗon na on ɗon woni ko fanda jonnon ko honno guerteten ha yara e ko haani yarude kon konguɗi buyno toon konngol aranolngol el qawlu awwal al kafu zaidatun ɓeyi o kaf ko ɓeydiɗo yani ko wonno kon lasilen ko wonno kon laysa mithluhu shay'un ala yeru makko hayfus ala yeru makko hayfus ɗon mana on haray musa ay wa anna taqdir al kalami laysa misluhu shay'un hoddirgol haray haala kan sen itti kaafo on ko ala yeru makko hayfus wa hadha al qawlu murih woygol ɗo konngol no fowtiɗi sabu on ɗum wa ziyaratu lhurufi fi nafi kathiratun ɓeydugol karfeje ɗen ka riwugol ɗum no ɗuuɗi haala arab harfere ɓeyde siko riwugol o addi misal on o wi kama fi qawlihi taala wono konngol Allah tawɗo wi woniri ka konngol Allah tawɗo ka wi wama tahmilu min untha aslan wama tahmilu untha andi ko nafyu wama tahmilu sowatako ma reedata min untha deyum wo deyum min on adduɗamo e addamo no fotater ɓay tun ka alqur'ana wari ɓe o adde فيقولنا إن زيارة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد بيويا كم أند بحال عرب كمؤي بين بيدو الكرفة جدين إيوغا يكونغو دي رندو كحال عرب حركو بيدي لكو في تنتينغول رندو كهون جوكو نير يعني قاعدة kono ɓen no ɓeydi harferde no ɓeydi kono harende jogi kadi mana goɗɗo goo mana mayre on ko ɓeydugol tentingol ani sa wi joni wama tahmilu untha deyum sowatako
إلا بعلم سنا غندال الله إساوي وما تحمل من أنثى ديو سواتاكو سونا غندال الله هراي يعني حرف من أنكو بيدي أنكو نو جوجي كلمة أنا سينا والقول الثاني كونغول ني مونغول قالوا بيوي العكس بينو وي كولوندي بيداكم قالوا بإن الزائدة وكو بيديكم كمثلهم ويكون تقدير ليس كهو شيء عندي مثل دونك كلمة فيرة هو وضمير بيني يعني ليس ك مثل هي يعني بيني كم بكاف أنو تابتي أنو كو أوريجينال كون وني كو سيبلمانتير كو بيدي كو مثلو إت مثلو لوتا أنو كهو مونتانيو كهو يعني بيع دواء أنو في نوع أولو ده كهو يعني ألا ومكو بيبي كم بيكو تندون كافون نوتابيتي كو مثلون كان يكو اسمه كافون كو حرف كهال عرب اسمه دو دا بيدede حروف جدين بيدته كون اسماء بيدتاك واتاك حشو وي ويكون التقدير ليس كهو شيء على هون كواي ومكو كان كتيجي ولكن هذا ضعيف وين دون لوي او تقدير دون لوي يعني يضعفه أن زيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة نلوي ندون وند بيدغول إند دينك حال عرب دون فاندي موجينو ماهرا ko oni ko nadir ko heɓorta mette yani no fandi ha feƴƴidi nadir ɓuri fandude qalil بخلاف الحروف نسرت كارفه بيدغول كارفه دي فاذا كنا لا بد ان نقول بالزياده ستاي فير على بين إندو دي ko goddum ko beyda hakkunde mislu on e kafu on ستاي بين قدن بيدا فليكن الزائد الحرف وهو الكاف يون هارا كو بيدا كونكو حرفere ko arabu beyda takom buy wiye ngawa ko dum don harana indere dum ko kafo wal qawlu thalith kongol tam mongol anna misla kongol mislon bima ana sifa ko sifa wal maana haray ko don ليس كصفته شيء على كواي وصفه ما كواي وند ان كونون فيريت على كواي وصفه ما على كواي ومكو وقالوا ان المثل والمثل والشبه في اللغه العربيه بمعنى واحد نوي مثل نوي مثل نوي الشبه والشبه فوق معنى غوتو نندغول هذا مثل فلان هذا مثل ما قاله فلان هذا شبه فلان أو شبه فلان كوغوتو فوق معنى غوتو نندغول وقد قال الله تعالى نتودم وي مثل الجنة التي وعد المتقون وي صفة الجنة ويد مثل صفة أو الجنة مو هلو بالله بن فدا تجري من تحت الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار أي صفة الجنة وهذا ليس ببعيد من الصواب ويدو ويقول دو مثل أندو بمعنى صفة
o wi ɗum ɗo woɗɗa hawrondirgol e sawaba ko imma ɗum ɗon ma konngol aranol ngol ƴetta konngol aranol ngol inna ko kaafon woni ko ɓeydi kaafon ko ɓeydiɗo yani kalasli laysa mithluhu shay'un hay hunde wawa makko ɗin ɗon konngol ɗigoye ka mana koɗi gotum ka mana ko tagdiron tun seedi alqawlu rabi konngol naye ɓongol annahu laysa fil ayati ziyadatun wonde aya on ko ɓeydi ala e makko lakin iza qulta laysa ka mithlihi shay'un kono tun si a wi'i ala ko wa'i wa yeru makko hay fuyi lazima min dhalika nafyul mithli haray waɗɗike ɗum ɗon riwugol yeru wa idha kana laysa lil mithli mithlun sara al mawjudu wahidan si tawi yeru on ala yeru mum haray ko woodi gon ko gooto andi ɗo ɓe inni mana Allah no mari yeru on yeru noon ala yeru joni sa inni yeru Allah on ala yeru heddike joni Allah ala yeru o wi wa ala hada si tawi koye ɗum ɗo o mana naɓirɗen fala hajata ila an nuqaddira shay'an en haaju ala en hoddirgol toon no woodi ko ɓeydama ko ɓeydaka qaalu ɓe wi wa hada kadi wujida fi lluga al arabia o wi ɗum ɗo heɓi iyama e haala arab mislu gawlihi sifa konngol kanko wiwɗo on laysa ka misli l fata zuhayru laysa laataki ka misli l fata wano o sagata zuhayr yani zuhayr ko sagata ala sagata fotayɗo e makko o wi wal haqiqa tigi tigi on anna hadihi lbuhuth ɗe ɗaɓɓitanɗe wiƴƴitanle ɗo law lam turad hara ɗe weewitanoka lakum wonande on lakana ma'ana al aya wadihan sina ɗum ɗo adirano non hari enen yen faami aya on saligiyan ɗon ɗo ɓeyda tun sifa ɗi ɗaɓɓitalle ɓeyda tun jiiɓude haqille mo muutaki mo lugga o wi ɗum ɗo si hara weeɓitanonaka on ko ɗum mo haala ɗum ɗo taaliba e makko ɓe woni e jannginde ɓe ɗum ko goonga wa manaha mana aya on anna allaha wonde allah laysa lahu mathilun o ala yerujo lakin hada wujida fil kutub kono ko wowla ɗo o taqdirata wonde kaaf on ko zaid ma ko mislu on woni zaid ɗi buhusji ɗo no woodi ahlul kalami ɓe naati ɗum e no haati ɓe wowli ɗum ɓanno wodi ka defte addugo ɗum ɗo kadi weeɓita fi kala ala nafoore fes nafoore nde fof ko si a yi'oyi ɗum nokkugo hara ɗa anndi ko honɗum wolano a anndino ɗum ɗo wonde ɗum ko haala wi tun ɗum noon nafoore nde o yi warrajihu an naqula o yi ko jiccini kon ko nde wiyeten inna al kafa zaidatu o kafa on ko ɓeydiɗo lakin al mana al akhir kono mana saktir liman tamakkana min tasawwurihi wonande newaniɗo ɗum e miijitagol ɗum imagina ɗum ajiwat hono woni mana al akhir ko wonde yani nafyul misli nafyul lil kull imma on tigi ƴetta o mana al akhir ma o ƴetta mana arnon wonde kaaf on ko ɓeydiɗo wa qawluhu konngol makko ka wi inna allaha ni'ma ya'idukum bihi inna allaha kana sami'an basira wi hadhihi al-aya oɗo aya takmilatun ko timmin ɗum li qawlihi ta'ala konngol allah towɗon ka o fuɗɗino o wi inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
ko huntere aya ka lannode waddi ɗo fuɗɗode aya on ko ɗo o ga kono jangirɗen ɗo ni o aya ko woni ko e suratul nisa'i kanko watti aya 5:8 fa amara azza wa jalla allah tedduɗo mawɗo yamiri an no addi al amanati nde jonnitirten hoolareji ɗin ila ahliha e yimɓe majji o yamiri en o wi inna allaha tabiti wonde allah ya'murukum no yamirde on onon julɓe ɓen onon yimɓe ɓen an to addul amanati nde jonnitirton hoolareji ɗin ila ahliha yimɓe majji on hoolinoɓe on ɓen jonni on hoolare nden jonniteɓe allah yamiri on yo jonnutuɓe hoolare nden no wawi hara ko hoolare jawdi o hoolike ma o halfinima no wawi ko hoolare ya gollanmo no haldirɗon noon wano noon o wi wa minha no eɗin hoolareji ashahadatu seedanagol lil insani neɗɗo on lahu fi makko kanko aw alayma e hoore makko seedagol faveur makko ma seedagol contre makko ɗum ko e hoolare jeeya si tawi a noddama a landama ko honɗum annduɗa e o a wowlugol ko annduɗa kon hay si tawi ɗum ko contreur makko ko contre ko o faalno ko ɗum ko hoolare tottugol hoolare nden si tawi yimɓe pooɗodiri haqqe ko leydi ba ko piihu hiɗa andi ko hombo jeyi a argol seeditanoɗa jeyɗo on wonde ko kanko jeyi ɗum ɗo ɗum ara a seedike e hoore oya toño ɗon seedike hoore makko ɗum ɗo koye hoolare nden jeeya allah yamiri en tottu hoolare nden tottiranen nde totten nde jonniten nde yimɓe mayre on wa an nahkuma allah yamiri en kadi yo en ñaawu ida hakamna si en ñaawi baynanasi hakkude yimɓe bil adle e nunɗal fa bayyana allahu subhanahu wa ta'ala allah ɓangini o senike o toowi annahu wonde kanko ya'murna hemo yamira en bil qiyami daranagol bil wajibi ko waɗɗi kon fi tariqil hukmi e laawol ñaawore nden processus ñaawore nden wa fil hukmi nafsi e ñaawore nden tigi tigi yaltingol ñaawore nden wa tariqul hukmi alladhi huwa shahada laawol ñaawore nden processus ñaawore nden ɗum woni seede on tadkhulu ɗum no naati fi umumi qawlihi e ko hunni kon e konngol allah ko o wi an tu'addul amanati ila ahliha nde jonnitirton hoolareji ɗin yimɓe majji on no naati ɗon seede on si tawi a wi'ama a seedinama yahugol seedito ɗon ko jonnutugol yimɓe hoolare nden hooliɓe ɗum ɓen mi waɗima seede ɗo hakkudan e kaari mi yeeyimo ɗum ɗo ma mi ñawlimo ɗum ɗo ma mi luɓimo ɗum ɗo ma mi luwinimo ɗo ma mi okkimo ɗum ɗo si pooɗodiral aroyi imo jonnunoma hoolare halfinma yaw jonita hoolare nden ina kaari no wannomi seede de fi hunde kaari ɗum ɗon karewni mi o miɗo wakkili ɗum ɗon miɗo andi mi seeditike kaari okkuno kaari hunde